Mihim athi zo ting le ale Pengkit thu hi Christian ta san tung zu in adi lo a hi thei lo in ki gel jong le ta san dang dang ho ga het thei dinga Hindu ta san in jong hi chi thu hi det ta in apomun hi chi to bang thil su hi atamin achi dan hoi ta ivet a Thusim ho hoi ta a het ji le abang le ta san om na kum jong om ji na hi tunia jong hi Pengkit a ki sei nu mei khat Thusim in a sei ding wa hi Hichi numei nu hin ama hi achi sa kum sang thum masanga Egypt lengte Pharaoh vai pu laya anaping hi tadanin agise na hi chule Egypt temple sunga thiempu na to tonga thiempu din muntu khat in jong agisein scientist le archaeologist ho chu a hin khuma sa a athil bol naw mun hole athil man cha ho adi mong a hinai ti phot chi na din anahil jin hi It's evidence ho chu kum asanga Egypt gam pyramid nuya ki vuimang a hitai atin hi Hichin numei nu seidanin kum asang nungin ama sapen din chuchilaya anato naw mun le athil bol naw mun aman cha ho ahung ki le mu do kit e atin a hi mihim thi zo a le Pengkit kiti hi scientifically azong thil hi theilo hi zong le hichin numei nu hin Egypt gam thu koiman a het lo ho zong a het hidingin a sein a hi chu zong le a hin kho a thil hung ho le athil tu ho a kun hin kum sang thum zawa hi hung tha Pengkit hidingin a ki sein a hi Hichi iseu numei nu hi amin Dorothy Eady akitin hi Dorothy Eady hi 16 January 1904 kumin England gama London khopi in anapingin hi Dorothy hi apina konin ordinary teacher chapang dang bang ahi in ima za chum na anei di pun hi ahin la kumthum ahung hiya konin ahin kho a thilki dang ahung su panin hi nikhat chu akichip lena wa hin kalbia kunin ahung khilha in agan na thei pen in hospital in anapulu duvin hi hia chun doctor hon hu do zo talo in athi a hitai ti in anaphong do tawin hi anu le pa in zong apuna ma jing honin hi zong le ha ta in akitim honin a hi le chom khat zo in Dorothy chu athia koina wa kunin ahung hing do kitan hi hi chamu pha nun doctor ho zong chu alungu adong ma jing in examine abol na wa chu abol khilu khat to hiding ham a hi lo le koma a ham akisu khana akona chu ti zawala hi chan chu ho helowa hiding ham ipipen chu hiding ham ti chu alung dong theima ma jingun hi ai pi chu hita jong le achanu hon a hin do kit chu anu le pa dinga wang ki pa na lin pen chu hitai hiti chun ki pa ta in lamin akile pui hon tan a hi le nipa be pachi tan Dorothy chan ho chu masang to abang tapun datma ta thu asain a in lama akile angai dan avel velin asai sei jing tan hi Dorothy hin amang lam tabanga thilmu jong anei jin leng in pi luita mun ong lin ta laya kisa a khom pi lin ta kitung ho chu amu mu jing tan hi hichilaya chun Dorothy hi kum thumbo a hinalain hiji chun athilmu na mun chu phaten a hechin theipun chu jong le hoilai mun hi ham jong a hepun hi hichi thil so hi 1907 kum ahin chuchilaya chu internet nai lo hi ji chun tu lai chapang hon mobile phone a hi lo le tv ho akona athilmu ho banghin ima anamu theipu in hi Dorothy hin amangin leng in pi se chu hi lo in hon lei hoi ta ho jong amuji na hi hichi chu a in hidanin asai na hi hiti chan anu le pa kom in ina ka chi nu me tin asai jing ta na hi anu le pan tu a naw hi inu a hi ati pi jing hon wang in Dorothy chu anom pun in lang chi ding asai jing ta na hi chutia alung no mo jing na ho chu su hlap thei a hi kha le tin anu le pa chun agawa do pi le honin chutia awa le na wa chun British Museum in agawa lut khata wen hi chuchilaya chu London khopia hi min ha ta a visit nom naw mun lilenga hambo uma ahin hi chihola a chu British Museum jong hi khara hi Dorothy chu anu le pan British Museum a apui hon chun thildang aboi pi pun Egypt gam thil ki koina lang bo chu aboi pi na hi achun Pharaoh lim ki sima ki koi chu akeng acho min ancient Egypt painting le statue ki koi ho chu aven am ho hi ka her kha ngen a hi ve atin a hi Dorothy chun o sang ta in chilai hi ka in a hi atin a hi le anu le pa chule avela mi ho jong chu ha ta in alung don sai na hi anu le pa chun Dorothy chu azol honin asuthip honin in lamin a hin le pui hon ta na hi tunwang anu le pa en jong achanu Dorothy in amanga amu mu jing mun chu Egypt a hi ti chu a hedo on ta na hi Dorothy jong ahung khang to in thilima a hin he thiam deu tan lekha simdan lekha ji dan jong a hin jil to pan dan hi
kumsagi ahong hlinvel chun masanglai Egypt mi te le khaboa thu kisut na athu cheng ho ahin mu do chun athu chang chu a het kha tabangin a he in anu le pa ko min jong asein athu cheng chu a het thei a hi wanga hoita asim do thei talo a hi dan an sein a hi hechi thu cheng chu tu laya kimang modern Egyptian script hilo ancient Egyptian script pa mong a hi Dorothy hin library akonin ancient Egypt lekhabu khat jong anasemin a hi here chun Egypt gam Abydos a temple of Seti wan lim khat chu anamu do achun alunga kipana adimin hechibun chu ama in a hi tin mizosi komin anasei lele in a hi Dorothy chu achunga thil hlung ho chu amazong alungdongin a in a he tia amu limpen chu Pharaoh Seti wan khanglaya a hitan a hin la pha chom khat zo in hechilima amu Pharaoh mami chu National Museum of Egyptian Civilization munin aki koitup nalayeti a hin hedo kitan a hi Dorothy chu Egypt gama chiding aki phin jeng tan a hin la anu le pan anaphal hon pun hi phat ahung chi in Dorothy jong som ahung thling tan chuchilai chun Egypt gam thu a holgil na nei mi khat e walis birds kitipa hin Dorothy thu hi anaza in hiji chun Egypt gam history le scripture ho thu a thu le la het be nadin anakimu pin a hi Dorothy in zong alunga amel chi na lai zo si asei pi in a hi le walis birds zong kidang sa le lungdon akop lewin hi Dorothy in Egypt gam thu a het be num dan ho amu phat chun walis in zong ancient Egyptian script ho chu a hin hil panin a hi chuchilai chun Dorothy in amanga anamu jing in home le hun lei chu alunga agel jingin chichung chon chun amanga thilmu jong ananei be kinin a hi amanga athilmu kit cha hi le in sung aluya lui ti zat ta khat sunga hin thudo aneyun adon but thailo ting le go na api jiwin a hi Dorothy chu ahung khan le dungzu in ahin khuma sa thu ho chu ahin sei phung to towin ancient Egypt khanglaya kuna ana uma Abydos kiti muna ana chenga temple of Seti sunga thimpukin na tonga ana pangka hi tin asein a hi Dorothy sei dungzu in ama hi Pharaoh Seti wan vai hom laya 12800 BCE khanglaya jong anahinga Pharaoh Seti to anakilung sit hon ahiwanga hechi akilung sit na hon chu lunggel bang ahilo zia ama le ama anikithat hidanin asain hi phan ahung chi in Dorothy jong ahung ki khan litan kumsom ni lesagi ahlenin Egypt mi khat Abdel Miget kitipa to akechengin Egypt a Cairo khopi a chengdin achi hon tan hi Egypt alhun chun Dorothy chu tola abo khomin alei mun chu acho min in kahung tai ti in asein hi agam hlung ta jong le agam thu het num na lunggel chu asang che in ahin khumasa ho atha in aha gel do chen hi ahin khumasa a amin jong ahin gel do in Pharaoh Seti wan khanglaya anahinga amin jong ben reset ahidan asein hi chom khat zawin Dorothy in chapa khat hingin Pharaoh Seti wan min alan amin Seti asain hi Dorothy in ahin khumasa ho chu aban banin kichi deuin ahin nunggel do pe in Temple of Seti wan sunga thiampu ho na to kithu pile a anapanga Pharaoh Seti to anaki dei hon a naw ahin vop het do phatwa thiampu ho chun do na le eng bol na za chuma an eng bol wa zum leza chule su gen theina ho chu atho zo lo pha na ama le ama anaki that hidanin asein hi Dorothy hin ahin ko tha pa akunin ahin khului pa a ahin khu mandan ho ani in ahedo be che in azan mang nei ji ho jong chun hata in asubui che in hi abang kum le zan khanglai lai in athodo jin ancient Egypt thu chingin thil aji jin hichi ho chun aji pa to aka a ki he thim lo na nyaw cha ahin thut lo in azo na in aji pan jong aki khen pi lo tan hi hichun Dorothy jong achapa aki pui in Egypt gam sung ma a khopi dang kha a acheng tan hi achapa chu Seti asa je chun mi hon Dorothy chu om Seti tin ako pan ta hichi chu Seti nu tina hi heti chun Egypt Departments of Antiquities a na hin tongin archaeologists lama hata in pan alain archaeologists ho adingin information hoi ta apizin hicha kon chun Egypt khanglaya thilki selgu ho chu atha in ahin mudo be theiun hi Dorothy chu kumsom nga athlenin Temple of Seti wan adinga project ki gong khana ahung zawin hiya chun ahin khumasa a anato namuna ahung le lut mong ahidan atha be in ahin gel do kinin hi
Dorothy pan hala na zalin Garden of Seti munjong ahin mudo win amun le athu kitchen ta asut do ho akonin Seti hun sunga thilum ho amang nai lo ho chu archaeologist hon ahin mudo theun hi a temple sa langkaya chu tunnel leiku lampi khat jong ding a hi tin Dorothy chun ana sein hi jong chu khunungin ahin mudo kinun hi archaeologist ho chu mun chom jep khat Valley of the King ki ti munjong chu ana hilin hia chun masanglaya Egypt lengte kibuina than munjong agumudo win hi ichi thu ho hi iti he the hiding hamti asei chin jeding dan hi jong le archaeologist ho thilmu do ho akonin he do thei chu Dorothy in ancient Egypt ho thilki selgu ho thu asei ho hi adi monge ti photchin the hi iji chun Dorothy hi kum sang thum jawa hongle pin kit mong hin ti hi mi hon ahin ta san be che tawin hi Dorothy in ancient Egypt thu a het gilna anei hole ahin khuma sa a Egypt mi ahidan akigui zop na ho zo si hi tuni change in jong thilkidang khanin omjing tan hi Dorothy hi April 21 1981 kumin anathitan Egypt gam mama in anavui dan tawin hi Egypt gam le history lama lunglut na le holgil na nei mi hodin Dorothy hlan munjong hi ama het jing na le za bol na khat in omjing ta na hi Dorothy hin khuthu sima kon hin do na len ta khat om do in hi chi chu a hi le mihim hin khu hi khat veibo pinga thiji ham a hi lo le mihim thagau hi hung tha pin ki theding mong hin tem ti hi mihim lunggela chu gel lo thei lo hi ahung Pengkit a hi lawa a hi le itia Egypt gam thu hi zat le mun hi zat ho chu a he thei ding ham alang khat ki da mihim thisa thagau atha pin kit ding kiti chu a hi thei thil ding hi kit lo hi hiji chun tu ni chan hin mihim thisa Pengkit thu dol hi thil kidang khat in omjing tan chi na thip na nei sang ta scientist ho jeng in jong a hol do le lo thil khat in omjing tan hi echi mihim thisa Pengkit thu dol hi nang la ke in jong ilung gelo comment section a hin sei thei hi dunia ding in hi chan choi tan na bon cha win stay safe and stay blessed